मिस्र पर सफर रवान शो औजान सरे बीबी साराम वागस्ता लार की मनूफा या खार दे प अगे खार बांधे वरगल चे पहाड़ वरगल द इब्राहिम खलीलुल्लाह मखता पुलिस रागे चे बादशाह दे ग्वाड़ी इब्राहिम खलीलुल्लाह वो द मनूफा द खार बादशाह ते मख के पेश को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते हुई चे दाता सर रकम जनाना रवाना दा सोक दा द बादशाह द हालात ना जिब्राइल अमीन इब्राहिम खलीलुल्लाह खबर के चे कम खजता द दे जालिम बादशाह इरादा द बदी नो आगे सरदे बदफैली की खो इब्राहिम खलीलुल्लाह कतवे चे दाम खजदा नो दे बदफैली के ओ कवे चे खोर मेरा नो दे आगा इंसान और जनाना प्रेरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुई चे परवरदिगार आलम हैरान मां कज़ उए मच बीबी सारा में खोरदा या अल्लाह दरोगो के बराए शुमा जिब्रील अमीन फौरी रागे चे ए जमा खलीला जिब्रील अमीन में दरवाज़ सोलो सच जिब्रील अमीन वही ओ मग खबर मना जिब्रील अमीन पमंडा मंडा आ गए औरत वे ए खलीला अल्लाह वे चज़द मलगरे मां ज़दर सरे मां दासे उआया चिदा खज़ ज़मा खोरदा ज़कची योत मुसलमाने योस्ता खज़ मुसलमान दा मुसलमान खज़ मुसलमान इंसान नारी न दारुनो ख्वेंदी दी बादशाह तो उआया चिदा में खोरदा तो वर्तद खोर निस्बतों का जब उम चे इन्नमल मुमिनून इख्वतुन मुसलमानान खज़े मुसलमानान रुनदा ख्वेंदे उरुन दे ए खलील तदरो जन्ने खलील वच परवरदिगार आलम अस्ता हुक्म उस्ता रज़ादा बादशाह तेवे बादशाह सलामत दा जमा खोरदा खज़म नदा तमाल माफिरा का लार में आजाद का रहाईरा का ज मुहाजिरे मां जदा ला दिन औ दा ला अहकाम तबलीग लरा ओते मां चजलाशम दा अल्लाह मिशन पूरा कमा अग बादशाह चिद बीबी सारा हुसन तो कतल डेर जमील दा डेर मजेदार और हसीन दा बादशाह जड़ सबर न शुलो फौरी बीबी तलाश वाचो खलील तेवे तो उधरेगा जबबत फीली औ बद किरदार स्तादे खोर सरादा कुम अलबद प्रेदमा या अल्लाह नस्ता खलील दे डेरवे जलीलुल कदर पैगंबर दे द मुहम्मद रसूलुल्लाह निकरे मुवहिद दे औ द खुदा पाक के बरगुज़ीद नबी वली दे या लाते ने का बादशाह इब्राहिम खलीलुल्लाह स्तरगु के उख के गिरदी ची या अल्लाह तुम गैरती जाते औ जमस्ता गैरती बंदे या अल्लाह दा खुदे रगराना दा स्ता खलील दी गुरी औ द खलील बीबी सर दे बदफैली कीगी या अल्लाह सातल वालाते फालल वालाते मुहाफिज व नासिर ते या अल्लाह जमाद बीबी तो मुहाफिज व नासिर शाह या अल्लाह ते दी बदबख्त बादशाह ने अखलास का आसमान के फरिश्ते खपदे जलीलुल कदर पैगंबर खपदे जिब्राइल अमीन खपदे बीबी सारा स्तुरगु के उख के गिरजे वद खुदा बदबख्त मा प्रेदा मा प दुनिया की दालान तौहीद मन ले दे दालान वहदानियत में मन ले दे औ द इब्राहिम खलीलुल्लाह रिसालत में मन ले दे ज़नाकार नेम बदकार नेम द खुदा बदबख्त मा प्रेदा खलील उजल चियालत जलील ज खलील मां त खालिक ज मखलूक मां त आमिर ज मामूर मां त हाकिम ज महकूम मां या अल्लाह ज गुलाम मां खुदाया द गुलाम कार दादे च ज़बदर त सजदा लगोम औ द अल्लाह कार दादे च गब मुहाफिज व नासिर वी सादर पजमक के खौदो औ अल्लाह तो पसजद प्रेवत च या अल्लाह जमा बीबी तने का बानो मददगार शाह वो जिब्रील अमीन लाशा
زما خلیل خپره زما حبیب خپره زما مجیب خپره دیر قانت خپره ساجد اور راکع خپره لارشا ابراہیم خلیل اللہ تو وے خپکے گما استاد خز اللہ محافظ و ناصر و مددگار دے یا اللہ سنگ مددگار دے جبریل امین رولے چھ و خلیل اللہ سلام وی سلام نباد فرمائی چھ زبدا کوٹے دیوالو نہ ختم کم او دل تبد شیشی دیوالو نہ اولگی گی خلیل تدخ پل بی بی تگورا ستا بی بی با اللہ پا امن و پلاح کے ساتھی فور جبریل امین دیوالو نہ لرکل دیوالو نہ پزیبان دے اللہ دا جنت دیوالو نہ دا شیشیو لگول ابراہیم علیہ السلام خپل بی بی تگوری وخلیلا دن کوٹا نہ خبر نوے ستاورت نظر نہ لگے علم غیب درتنو چی بی بی پاک دامن دا بچ پاتے شو کنزنے و بد فیلی ور سر اکڑلا خلیل زیتا تخیم شیشک ورت گورا چستا بی بی سنگزنے کعبانے ماں اگا بدبخت بادشاہ جس وقت بی بی تا پپت پہلے لاس واچو بی بی لاسو نجوڑ اکڑل چی اللہ ززنا کارنی مال ددن فنارا کا رب لا یزال دا بی بی سارا دعا قبلی اگا بادشاہ دا نام نام پور ازمکا کراخ کا ازمکی نیولے دے بی بی سارا توی ما تمافیو کا واللہ کا بدر تبیاسو اے ماں بی بی سارا دعا کئی یا اللہ زما خیر دے زما پروانشت دے خو یا اللہ دے بادشاہ تا معافیو کزم کی تو آیا چھ دے پریدا فوری چھ بی بی سارا دعا اکرلا زم کے پری خودو چھ بی بی را روان شو بیا ورطلا سواچو اللہ زم کے تا حکم کئی چھ ایزم کے بیو نیسا نامن سنی پور راخ کو بی بی سارا توی چھ داوار میں معاف کا چھ بیا معاف کرلو بیا بی بی را روانا بیا خاطر بچو پدریم زل باندے ورطا بیا لاس واچو آن تر دی چزم کے تر مرے مرے ڈوب کو مرے مرے راخ کا زمکاتا ویسے زم دے ایرکو مدے تاتا دا بی بی سارا شرافت معلوم ندے ولایت و کرامت معلوم ندے بی بی سارا تا نیت مبدوا گنی زمکا بدے راکاگی او تخت سراتا بدے ورسی بادشاہ پیشو چھ دا ولی دا دا کرامت مالک دا دا شرافت و دا عزت دا عظمت مالک دا و بی بی دوارا تو کستا دعا منظوری گی چھ زمکا میں پریدی بی بی سارا دعا کئی یا اللہ ماں معاف کو تے معاف کا بی بی سارا دو دعا سرزم کے پری خود بادشاہ شکر اوستو دا بی بی سارا شکر ادا کو و بی بی تدا اللہ ولی تدا اللہ برگزید بندے تدا کرامت و ولایت دا نیابت و دا عزت و عظمت مالکے زبستا خدمت دا پارخ پل لور در کما تبا بادشاہ زمالور بد خدمتگاروی تبا ملکے زمالور بد وینزو غلام فوری کور تلار من ڈیکڑے اغب ظالم بادشاہ کور نلار او لوری را روانکا چو اے زما لوری راشد دیو داسی بی بی خدمت دا پارا لے گما چو اغا بی بی پزمکو اسمانونو کے دیر دیانت دار و دین دار و مانت دار دا حق بی بی سوخ چرا وستلان نو اغی بی بی سارا تا اوالا کرلا ورتے وی اے بی بی سارا دا زما لور دا دو بادشاہ لور دا دو وقت و بخ مالک دا دا تاج و تخ مالک دا دا بخت و اقبال مالک دا دا متاع و منال مالک دا دا اہل و عیال مالک دا دا دومر لوی دا سلطنت و دا قوت دا عظمت مالک اخلما او ستاخ پوکی گزارو ما و بادشاہ تماسا احسان مکوا صرف مالار پرید چیز لارشم اللہ تو جارم اللہ تا سر پا سجدہ کیدم اللہ نا اغوارم چی دنیا میں مخستش و خیرت میں مخستش او تمام علم بی بیان اللہ دا زنان بچ کی بی بی سارا دعا کئی یا اللہ سنگا دزد زنان بچ کم یا اللہ تمام بی بیان میں دے خوین دے دا زنا دا فیلنا بچ کا
बीबी सारा ले खपल लूर वर्कला इब्राहिम खलीलुल्लाह ला द्वार वरले वेदा द बादशाह लूर दा इब्राहिम खलीलुल्लाह वर्तो ए बीबी तद बादशाह लूरी खुनुम दे रात वाच स्तास नाम दा आगा बीबी वर्तवई जद बादशाह लूरे मां ईमानदार है मां दियानतदार है मां हयादार और पर्दादार है मां ज खबर शे मां चे द बादशाह प वक्त के द मिस्र पखार के फलस्तीन खार के यो बेहतरीन नाज़नीन पैगंबर अल्लाह पैदा करे दे दाग खलील नामदा मा गायब ईमान पाग बांधे दाग प अल्लाह रोड़े दे जमानु हाजरदा वो बीबी चत मुसलमान है ईमान दे रोड़े दे देर दियानतदारी दर के दा नो ज़बता द विंजो द खिदमतगार प नजर न गोरम ज़बता सरवादो कम ताब प हक लाल निकावाल मा आगा बीबी हाजरा इब्राहिम खलीलुल्लाह पनिका बांधे वागस्तला दगा वक़्त के दे इब्राहिम खलीलुल्लाह शपक काल कम सल काल उमर दे बीबी सारा सर मलगरे दा बीबी हाजरी सर मलगरे दे रवान दे पलार बांधे सफर कई आन तर दे च द मिस्र खार ता औरसेद द मिस्र पखार के लग्या दे वाज कई कुसप कुस तबलीग कई कुसप कुस द अल्लाह तौहीद व वहदानियत खल्क़ त बयान है या अल्लाह तदा तमाम खलक तमाम खारी मुसलमानान का और दो दोज़ख ने बच का आन दर्दे मंस की मुदत रशवा बीबी सारा ला शुंड द बाल बचे निश्त दे अल्लाह फरमाल चजब बीबी हाजरे ले यौदा से जोई वर कमा च अबद तमाम दुनिया निको प्लारवी आम तर दे च परवरदिगार आलम मेहरबानी उखड़ला द बीबी हाजरेना रब ला यज़ाल मजेदार बची वर्क इस्माइल ज़बीहुल्लाह नामदा व खलीला ताला में पुष्पी न गिरा बांधे जोई दर को द नावे खजन में जोई दर को ओ समाया उबल अमर तगाड़ केदा दग माशूम बची वाखला औ स्वान बीबी दे वाखला आंतर दे बोजा चियो खुशी बयाबान वी जंगल वी रेगिस्तान वी औ अलते कुजका तते वापस रवान शाह बीबी हाजर जान सर केनोला माशूम बच्चे जान सरगी के वागस्तो बीबी सारा वर्तवई कम दे के चतदा बीबी कुजके माशूम रे कुजके नो खबरदार चगोरे तो वर्तद उखन लांद कुजन शे वो खलीला नबोसर खबर के नबवर सर आलाम कलाम के नबोसर गुफ्तगू के दा खजब कुजके माशूम बच्चे बकुस के पा आगे खुश बयाबान की बद्वार प्रेद हो तो बत चुपचाप रवान शे नन खलील जान सरा ज़वान बीबी रवान का माशूम बचे रवान को आंतर दे च दो गुरु तर मंजा खुश डागदा शिगिदी रिगुनी दी टकने गरमदा औ अग बयाबान के कहनो औ इब्राहिम खलीलुल्लाह ते वापस रवान शो बीबी हाजरा चिखावन तो कतल और चुपचाप ते रवान शो नुदा माशूम बचे गे के वागस्तो और खलील तवर मंडकड़े चे वद खुदा खलीला व हबीबा व जमा खावन दो शौहरा ज़खे ताला खिदमत ल दर कड़ो मा स्ता खिदमतगार एला स्ता गुलाम ले दर कड़ो मा ज़बकोर के स्ता जारू आमा स्ता खिदमत बको मा स्ता तरबियत स्ता इज्जत बको मनुमा दे खुश बयाबान के चात परे दे व खलील माशूम बचे मेमदे द खुदा द पारक माताल उआया चे बदे खुश बयाबान के मुंग चात परे दे औ चातम पदे बयाबान के स्पारे खलील ता अमर शविद चे खबर बन के खलील सुरगु के उख गर्जी माशूम बचे तगूरी चे या अल्लाह जमात स्पिन गिर जोयो देर न्याज बिन दे बल तरफ ता पैगंबर दे हसीन दे जमील दे कफील दे आदिल दे यो बेहतरीन माशूम दे
اغه ور پسغي کې واغ صورت چې و خلیلا مونږ په دې خوش بیان کې چاته پرې دے خلیل خبر نه کوي چپ چاپ روان دي معشوم زوی ته پرستو ګوري ناوي خزه ته ګوري یا الله ستا حکم دے زبناوي خزه په دې خوش بیان کې سل پردم خو یا الله ستا حکم دے تران رضا شا او تران پخلاشا بلډړ ته زما معشوم بچي دزړه تکی دي دزړه خوخي دي لخت جګر مې دي دستور کو نور دي دزړه قرار دے یا الله دا پد نور او خوش بیان او شګو کې ستا پاسره پردما خلیل تخذ معشوم واغستا و خلیلا د دې معشوم لحاظ پکاره زبغرونو کې ګرز مزنګلو کې پانه بخرم گیا بخرما خیر بغوارما زما پروانیشته دی خدا معشوم بچي د چاته پر خدا ځان سره والا درې زله ورته وای خلیلا مونږ چاته پرې دې مونږ دې چاته پاوال کړو نه بلشته دې نه خارشتا نه کلشتا نه بازار شتا نه قالین شتا نه تولایشتا نه کړستا نه بالغ ستله نه چرته بهر شتا نه دریاب والو کویشته دې یا الله په دې خوش بیان کې به ته مونږ چاته پرې دې یا الله زمونږ بس حسابي خلیل ورته اشاره کی وچ و بی بی جارما زد خلی د خبرونه بندې ما مگر زرت په اشاره و ما اسمان طرف ته قتل چې و بی بی تاز الله تسپارما رب العالمین تدسپارما بی بی معشوم پزما کا باندې کی خود ورته و خلیل لارشاد سجد خوخیا غوکا اس میں پروانشت دے چتما رب العالمین تسپارے نستان زما خمالک خخاون رب العالمین دے پدے خوش بیابان پدے ریگستان کے بزمون آغا مددگاروی دیار لسروزے تیرے شنور راغے گرمی راغلا بی بی حجرے باندم تندر آغلا او پا معشوم اسماعیل علیہ السلامم تندر آغلا آواز دخلین راخی جی چھ علات یا اللہ تگے ماں یا اللہ تنددا یا اللہ تنددا رنگ زیڑ دے شنڈی اچ دی معشوم بچے لگڑی گی بی بی حیران و پریشان دا یا اللہ نہ چا کورشتا نہ چا درشتا یا اللہ زد چا دروازے للار شمچی او گھٹو بتنا اغوارم یا اللہ پلار مسافرم نرازی چا اغیت سوالو کم چی او گھٹو برا کیو زما دماشم بچی مرائلم دشی یا اللہ اخبلمو گی ماں نہرے ماں سر تو سرے ماں فی ابلغ پہ ماں خوش بیابان دے یا اللہ سوک نشتا دے چزت سوالو کما فلم ابوس کما او معشوم بچلم یو گٹو براورما بی بی حاجرہ چے مخام او قتل صفا یو غر دے اگے غر تو خط چی یا اللہ دا معشوم بچے تگے دے کدے غر تا او خیجم او برن یو کور اوینما اگا کور نبا او بروڑم یا کلے اوینم کلی تا بلالشم معشوم بچی لبا یو گٹو بروڑما چے دا معشوم بچی میں پہ مرے لم دشو ساتی پیتیشی چار چا پیر غرد پاس گوری نکلشتا نخارشتا نبازارشتا نونشتا ند ابو درک لگی لیوانیس پیلنے مندکڑی بیاد مروا غر للارا سوخت مروا تو خطا لا سنے پور تکل یا اللہ تمہیں نیکا بانشا تمہیں مددگار شا زما معشوم بچی دا پارا لگی ابو پکار دی بی بی حاجری واپس را مندکڑی وکارت صفا تلارا وکارت مروا تلارا نند صفا مروا دیرے بانی پوم کرت والارا دا او معشوم بچی تے او قتل چی یا اللہ دغی معشوم قطرولا معشوم غخلا وڑو وڑو
شنولا وڑی وڑی جبدی وڑی وڑی سلگے دی یا اللہ تغنیات بن بچی لگیو براکا چلان دے معشوم بچی تا او قتل زنگل زمری راغی بیابان زمری راغل دے او پا اسماعیل ذبیح اللہ دا پاسا عملی ہوئی بی بی حاجرے چی معشوم بچی تا او قتل نو بے اوش را گزار شوا او چغے کڑے چی یا اللہ کم بچی لما او بغستے تانا چی دا غجل بچی یا اللہ اس پوبو سکم کو برا لرا کے نو پوبو بسکو ما چچا دا پارو بغستے ننز مری راگو اغا معشوم بچی زما حلاک بے اختیار ایسی نیل لاس رواچو منڈے کرے چی اللہ دا معشوم بچے خماستا پا حفاظت استا پاوالا پریخیو چی اللہ تے نکا بانشا زوبو پسلی ونیس پیلنے گر زما او زما بچی دزنگل زمرے راغیو زما زیمات کو اللہ آواز کری چی اے حاجرہ زما دی پخپل ذات قسم ہوئی تا چخ بھی ابلغ پہ سر تو سر شلید لگیروان صفا مروا کے منڈی والے نستان آباد زما دی پخپل شان و عزت باند قسم ہوئی اے بی بی چستان رستو بزد قیامت پورے تمام زنان اولدا منڈی ورکو ما آنتر دے چد شاہانو بی بیانے بسرد شاہانو پدے صفا مروا کے منڈی ہوئی وحاجی تجنن صفات خیجے مروات منڈ وخی اللہ وید بی بی حاجر منڈ میں خوخشوے دا بزد قیامت پورے تمام انبیاءولا اولیاءولا اتقیاءولا دیندارولا پرزگارولا دا منڈ شاہانو مسکنانو لپدے صفا مروا کے ورکوما نندا منڈ دا اللہ خوخی دی زکدغ منڈ بی بی حاجر اللہ ویلیو نو چتا بمندوے داغی نرستو دا نوح علیہ السلام بی بی تے ندی ویلی چتا بمندوے بی بی حاجرے چے مندی اوالے بی بی عائشہ تا محمد رسول اللہ تا فاطمہ تا زہرا تا رب العزال حکم کئی چے اے حبیب دا مند زما خوخوی چے حاجرے والوے نو اے حبیب تبخ پی ابلغ پہ سر طور سر دا سپا مروا پا میدان کے مندوے وزل حاجرے منڈے والوے اے حجی تبم سر طور سر پسفو مروا کے منڈے وے دغا منڈے اللہ تا محبوب دی بی بی حاجرے چلان گرا منڈکڑے یو گھٹ باندی تندک اخوڑا او تندی بلی تگل راغلا اگا مخی چی تندی وین شو وین لاندی پریواتے دے چی وینو تو قتل دو وینو نیو عجیب گند نور و شغل لارا آنتر دے چی اسبانونو تو خطا او تمام کائنات پا غیر و خان شو بی بی حیران دا چی اللہ زماد تندیوینا حیبت کے میں منڈوالا چی زوی زمان زمانی مات کمارا منڈوالو چی سمال می تندکوالو او گٹلا می تگرالا نو دا گٹ کمال داو چی دا گٹ نا دا نور شغل لارا خورے پیراوارو لی چی کل زمان شوہر او زمان سختن ابراہیم خلیل اللہ راشی نو زبورت دا گٹ خیم چی پا دے میں تندیو لگے دو دا دین دا نور شغل لارا سوخ چی بی بی منڈک ورغلق پر زیلا چی اللہ اس پر تکتی کری اندام بئی غوخی بئی زماری بمات کری نو چی سوخت زیلا ورغلا اگا اوچی شنڈی دا اسماعیل ذبیح اللہ لم دیوی القیم لندو دا ابراہیم خلیل اللہ بچے اسماعیل ذبیح اللہ مخیم پاکتے خورو کے لغڑی دلولا سنیں پاکوخ پہ ہم پاکوے او مخی دسپو میں پشان پڑکاو زلقا کولا بی بی حیران دا چھے اے پروردگارا زمر خوکار داوی چھے خلق ماتی نو یا اللہ دا دے زنگل او دا دی غرونو دا دی خوش بیبان زمری راگے یو طرف تا زمازوی لے مخ اولا سن پاکرل بل طرف تا زمازوی امانی پری خودو یا اللہ دا ستا انتظام او ستا نیکابانی دا فوری پا سجدہ باندے پری وطا او پا سجدہ
سجده کې لګیا دا چې یا الله تا زما زوی امانی کو زما زوی د سلامت مال راک یا الله زبر تل تر تل په سجده باندې پرته ما او ستا شکر بادا کوما زما ځان تا نظر جهان تا نظر زما بچی تا نظر دا خلایو اسماعیل دی یا الله چې ستا ډېر مهرباني دا کدا سه سلزامن وستا پنوم به قربان کما اغا بی بی لا پا سجده باندې پرترا چې اسماعیل ذبیح الله سترګې رونې شولې مخې پاک دی شونډې پاکې دي شونډو کې تازه راغله شونډو کې سرخي راغله دا ورته په سجده پرترا او د شکر سجده الله ته لګي د الله شکر ادا کوي چې د ابراهیم خلیل الله راغی ورته आवाज کوي اے بی بی سر پورته کا ابراهیم خلیل الله ستا پوښتنه لراغ و بی بی سوجد چې په سجده باندې پرته ماشوم پزمک باندې دی ماشوم مخنم رڼا خيږي او استاد مخنم رڼا خيږي بی بی هاجر ورته و چې وخلیلا و د الله حبیبا د الله محبوب پیغمبره په خدای قسم دی ماشوم بچ می دیار لس ورځې لوګي او تند تیر کړي هغه ته گیشه او بیغسته زول صفا للام مروال لارم چرته بو ګورم منډه می واله ترړ می واله سرګردان سر تور سر خپي ابلغ په شلې دل ګروان چې د صفا غونډه باندې ولارم لاندې می او قتل نظما په ماشوم په باندې د زنګل زماره لګیا ومله پیواله زبه او شر پریوتم او لاندې می بیا را منډه کې hebat کې میرا منډه کې چې الله چالو بغوارم اغزوی زمالا شو چغه کې چې وخلیل په خدای قسم ده چې ما منډه والا نو ما تند کو خور چې ما درز تندې مزم کې لراغه ګټ سره می تندې ولګید راشدا یو کان دې د کانی سره زما تندې ولګید د نرنا لاړه برېخنا لاړه سرخی لاړه شغلت لاړه ان تر دې چې اسمان ته ورسېدو تمام کائنات په روخان شو هغه کانی خواله چې ابراهیم خلیل الله راوس کان پزه کې نشته ده و بی بی ته دروغ وای بی بی ورته قسم خوري چې په خدای مې د قسم وي و خلیل پر رب کائنات مې د قسم وي په هغه رب مې د قسم وي چې په دې خوش بیان کې زما پاللو ساتلو والا ده په خدای قسم ک دروغ وایم دلتا کان پروتو خو والله الاعلم الله پويږي چې چرته لاړ ابراهیم خلیل الله حیران دي بی بی حیران دا برنواز شو برنواز کیږي چې وخلیل استا بی بی دروغ نه وي دا ډېر دیانتدار دا ایماندار او رښتینی صادق بی بی دا دې کله دروغ نه ویلی نه دي دا استا بی بی رښتونه دا خو ادرېګه زبدر ته بیان کما رب رحیم ورته برنواز کوي اے خلیل استا بی بی ستا د ماشوم بچی د اوبو د پاره وکړته دی غرله منډه وکړته هغه غرله منډه هغه منډه می خوښ شوي چې بی بی سر تور سر شلیدل ګروان په بخلې منډه وای په بلغ په منډه وای اے حبیبا ز الله ما ته زما حبیب او ابراهیم خلیل او نبی دا منډه می ستا د بی بی خوښ شوي دا منډه با قیامت پورز تمام بیبیانو لا او تمام حاجانو لا ورکوما نن چې حاجان راضی او منډي وینو دا یاد بیبی حاجرې دي هغه یاد د الله وخت زکه الله تازه کیا وخلیلا زمان پخپل ربوبیت باندې قسم وی عظمت او الوهیت باندې قسم وی ستا بی بی چې په حیران شو نو په hebat منډه راوالا هغه منډه کې تندک درز خوړو ان تر دې پوری چې تندې غټ لراغه او د دې د تندې وینا او د شونډو وینا هغه غټ لراله هغه غټ دومره مکرم او معظم شو چې د دې د شونډو د برکت نا او د دې د تندې د وینې د برکت نا یو نور او رڼا پیدا کړه
خلیل وی چې اے پروردگار علما هغه ګټو کانه دې سکو یا الله چې دلته پروتو نو ماته او خایا یا الله هغه ګټ چرته دې چې چرته شونډ پیدا بی حاضر لګی دلی دی رب کریم ورته आवाज کوي ابراهیم خلیل الله په خدای باندې قسم دی ابراهیم خلیل الله ته الله आवाज کوي الهام کوي القاء فی القلب کوي وحی ورته کوي چې هغه ګټ می واغستو ځان سره می عرش کې خودو عرش نه جنت ته لګما اے خلیل تب یو کور جوړه داغي نوم بکابوي داغي بیت الله نوم بي او دا کانی می ځان سره ساتل دي جنت ته می راوړو عظمت ته میروړو رحمت ته میروړو عزت او شرافت ته میروړو هغه کانه به ال در کوم چې تکابه جوړه نو دا په پکېږي یو ګټ ته به کېږي یو طرف ته بدا کانه کېږي یا الله په دې کانه بس کېږي الله فرمایل چې د بیبي حاجر شونډ په لګې دي هغه شونډ لګېدل ما ته دومره محبوب دي چې دا په کعبه کې کېږي او دل به تمام حاجان راضی انبیاء برازی اولیاء برازی اتقیاء برازی علماء برازی خطباء برازی عظماء برازی طلقاء برازی حفظاء برازی عتقاء برازی او دا ټول با په دې کانی باندې شونډه لګئی اے خلیل د هغه کانی نوم به کی خو د حجر اسود فی الحال می جنت تلې گل د جنت نه به در لبیا علماء نن چې تمام حاجان کم کانی کولی کم کانی باندې چې د بیبي فاطمه شونډه لګی دلی دي دا ځکه لګی دلی دي چې د حاجری شونډه په لګی دلی دي د عائشه شونډه په دې کانی ځکه لګی چې په دې د حاجری شونډه لګی دلی دي د حضرت علی شونډه په ځکه لګی چې د حاجری شونډه په لګی دلی دي د عمر شونډه په ځکه لګی چې د حاجری شونډه لګی دلی دي د ابوبکر صدیق شونډه په ځکه لګی چې د حاجری شونډه په لګی ورته وی خلیل وایا دا دومره بهترین کان دی چې آن په دې شونډو باندې با چې بیبي حاجره ولګولې نو په دې کانی بس د محمد رسول الله شونډم لګو ما کعبه چې جوړې دا هغه کان الله ورکه چې د حجر اسود نوم دی عزیزانو نن تمام حاجان خولي او غیتا سلام کوي او اشاره ورته کوي دا هغه حجر اسود چې د بیبي حضرت حاجری رضی اللہ تعالی عنہا شونڈ پہ لگی دلی زکا پہ نن روز تمام حاجان شونڈ لگی گی وخلیل عاشق نن چې درته بیبي سوی هغه ته وکیدا بیبي هاجر ورته خلیلا ز چې زوی لراغلم ما زید پاس از مری ولیدو هغه پملې والے خو هغه زمری چې ز ولیدم لکه ښکته کړو منډه کړه زه حیران شم چې یا الله د زمری کار خو زخمی کولی ماتول او هلاکولی او زما د بچی شونډې و چې نوي شونډې غوړوي رنګي غوړو یا الله دا سو جواب چې د زنګل زمری راغی او زمونږ د بچی خدمت وکاو او صفای تربیت خصمانه استاد بچی کولا ابراهیم خلیل الله تعالی आवाज کوي چې د غزمری استاد خدمت وکاو استاد زوی عزت وکاو استاد زوی تربیت وکاو شونډي ور لپاک کړي مخې ور لپاک او به وروړي په خله کې ستا ماشوم بچله ور کړلې و خلیلا دغه ازمری د زنګل ستا ماشوم بچ سر احسانو کو وایستا چې ارس خوخوي هغه احسان مې سره کې وکنا خو زب ور سره احسانو کما خلیل اللہ ورتوی پروردگارا د احسان کولو والاتے بدلیخ کلا سولو والاتے یا لازستان برگزید پیغمبرم ستا بندے ستا مخلوق ما یا اللہ ستا در رحم امیدوارم کمزور بے وسب بسے یا اللہ تی بدل اخلاصکا ستا بدلا ستا شان سر خائی گی چتو ور سر ارسنگ مناسب گنے اغور سروکا ابراہیم خلیل اللہ
خلیلا تا اللہ حکم کئی چی و خلیلا دلتا بیت اللہ جوڑے لس لس ملک بچار چا پیرا دا دیو زنگل زمری دا برکتنا دیتا چی حاجرانا نوزی پا دے زنگل کے بنسپگ وجنی نبا ملخ وجنی نبا کونتر وجنی نبا سانگ پرے کئی نبا واخ پرے کئی دا زنگل با دا دیز مری دا برکتنا تمام و زنگل زناورو تا محفوظ و ممنون او دا بدوی تا پریدامی دوی تا انام کا و خلیل استاد زوی خدمتیو کو زیبت لخلاصو ما قیامت پور بحاجان رازی نبیان رازی ولیان رازی خو خلیل دی دیز مرید خاطر او دا برکت دا وجنبا دلتا تمام زمرلی پا امانوی تمام زنگل کے بسناور پا امنوی دازے کے با دا دیز مرید خاطرنا حجان پخپل بدن سپگم نوجنی کسپگے اوجلا مولخ اوج داغی جنایت و کفارو صدقہ بورکی دام دی یو ازمری تا وقف کو پرکڑ لزکستا دا بچی خدمتیو کو وحاجانو صاحبانو ود پاکستان مسلمانانو نن حجان اغزے نخکار کئی نور کی وشتل کئی نور کے سپیولی نور کے کتریولی نور کے ملخ وجنی نور کے مارغے و مارغان وجنی دادا اغز مرید برکتنا اللہ زمری توقب گل چه دام استائنام کا بی بی حاجرم شکور باسی خلیل اللہم شکور باسی معصوم بچے غی کراخلی چور منڈے کڑلے خلیل امگوری اسماعیل زبیح اللہ دا اوبو پمنز کے پروتے او بلاندے نگوردانگی وئی راخوٹ کی گی خلیل اللہ حیران دے چی یا اللہ دا اوبو دا کم طرف نرالے بی بی لگیانا اے اوبو رب دا پارکے سیلاب جور شی ملک پا اوبو بشی ورطے بن اتڑا اس دا اسماعیل ذبیح اللہ پلت کہ اللہ دمر طاقت پیدا کر چاگت جنت اوبو پزمک ظاہر شلے اللہ دمر قوت ورک سلطنت ورک لیاقت ورک عظمت و عزت ورل ورک چستا پوڑا لتا کہ دمر طاقت ما کی خو چی دا تمام کائنات تبد جنت اوبو ملاوی گی ننغ حاجان ابوس کی بیت اللہ تمخ کی او اغا زمزم ابوس کی دا سلو بیمارو علاج دا زرو بیمارو علاج دا لکو دا کروڑو بیمارو علاج اللہ دا اسماعیل ذبیح اللہ دا لت پوبو کی شفا کے خواہ نندا سے وخرازی اسماعیل ذبیح اللہ مور سردے او خلیل اللہ دا لگیا دے روانیگی ورطوئی خلیلہ مام دیر منڈی والے تام سفر کر دے دا معشوم بچے لگے کی واخلا ستا من بماتشی دا معشوم بچی من بماتشی وخلیلہ راشو دا معشوم زوی پغے کی والا لیکن بی بی سارا ورطوئی چی نبزوی اخلے او نبا واپس ور سر کزے گے نبا ور سر وقت رہے زر بچے او خزوی نو واپس تیرا روان شاہ بی بی سارا ورطوئی کزے گے بنا اسارے گے بنا بی بی حاجر ورطوئی زما امنو زما دا بچے دا لخت جگر لگے کے والا وہ بی بی ماتا حکم دے چی سارے گے بنا خبر بن کے ور سر باٹا لے گے نا آن تر دے چی دا اخلا بم ورطن ور کزیگی نو بچے ماتا دا امر شوی دے وزبیح ماتا امر شوی دے چی دا زی بغی کنالے زکد غی کنالما خلیل اللہ را روان شو بی بی حاجرے معشوم بچے غی کی واغستا او ور پسی ور مندکا چی و خلیل اخنا چی نکزیگی اشارے گنا دیر وی مزل نکڑ دے زخز موت خاول لے اے زمان شوہر و سختن خاول دا پا خز لازم دی چی دا خاول خدمتو کی عزتو کی او دا خاول اور وقت فامتداروی فرمان برداروی نو اے خلیلہ دا سر لگون دی راکتا کا گیرہ مبارک راکتا کا دا مصر دوڑ والدہ دا بیابان شگوری گونا پیلوتی دی دا راکتا کا دا سر دے چی دا گیرہ سر درت دا زمزم پا بو اوین زمان خلیل ورطوئی کزے
ګرځي ګمنا ایساره ګمنا بیبي ورته وای چې مې ایسارهګا او مکوزیګا خدا سر مبارک لغوند راخ کته کچ دا در لو انزم خیرن لګ اې پاکستان بیبیانو میاندو خويندو استور سرو حیادار هو خلیل خزت نګوري ورکوزی گنا زوی لاس کې نالي په خوشي بیابانه پرېخدا زنګل منس کې پرېخدا لیکن بیا هم خزه ورته وای چې زستا خزه ما زب فرمان بردار ما وخاوند خپن شي ز خوشاله خطرانه خوشاله شه ز خپنم خطرانه مرور نشي دا سر له غوند را ټیټ کا چې دا ګیره درته وینځما زستا خزم په ماده حق دی چې ما نه ګور مرور او خپن شي خلیل سر را ټیټ کړو او بیبي ورلا مخولا سنا ګیرو سر د زمزم په بو باندې وینځو او بیبي هاجره ته دعا وکړه چې تا دې د الله مطیع او فرمان بردار ایماندار جوړ کی و بچی لاس کې د اخل منا خدا رب رحیم په والد پردم د الله په امن د سپارما بچی الله د نیکا بانشا سومره ورځې تیریږي وکلونه ملک تیر دی بیبي هاجره یوازې ده بنو جرهم قبیله راغله ورته وی بیبي مونږ له لږې اوبه راکوو مونږ به درته خوراک او اسکاک راوړو په بدل اوبه راکوه په بدل به کجورې درکو انار به درکو انځران به درکو انګور به درکو و بیبي ته مونږ سره د اوبو احسان وکړو مونږ به د طعام احسان در سره وکړو چا پیر نه خلک راځي ډېر قبیلې راغلې او د بیبي د خوانه چا پیر آباد شولې ابراهیم خلیل الله اراده وکړله چې زم د خپل بیبي پورې راشم او خپل زوی وینم سو وخت چې ابراهیم خلیل الله زمکه تراغه راکوش اسماعیل ذبیح الله ته مور आवाज کوي چې و بچیا دغه ستا پلار دی د الله خلیل د الله حبیب او د الله نبی دی و بچیا دغه پلار دی ورشه غاړه ورکا پلار لور منکه ابا جان السلام علیک و ابا جان په خیر علی ستړي مشه ارکل راشه پلار له غاړه ورکړلا وړي خبر ور سره کوي ابا جان دل تخلخ کار کوي راځه چې دواړه مونږه لاش په دې ځنګل کې مونږه مخکارو کو دی وخت ابراهیم خلیل الله ورته بچیا نن ورځ چې کلش پراغله لزب د مشما د سحر سارشي نو بیا بخکار للاړ شما معصوم بچي سر تناسته او ټولش په ور سره وړي خبرې کوي معصومي خبرې کوي د ناز خبرې کوي ابا جان تب بیا مونږ کله دې ابا جان مونږ بیا مزا مونږ یوازې مپریدا زما مور یوازې مپریدا ابا جان ز در پسې خپکیږم چې بیا رانه لاړ نشي معصوم بچي ورته اسماعیل ذبیح الله ورته پسې نه باندې سر لګول دی او وړي خبرې کوي ان تر دې خلیل الله له خوب راغی خوب کې ورته الله وایي چې خلیل پاسا چاړه بواخلې رسې بواخلې او دغه کم زوی چې ستا په سینه پروت دی تا سره وړي خبرې وکړې د ښکار سره در سره وکړله وخلیلا ستان یاد بل بچی دی یوم در باندې په خوشی بیابان کې پری خود خو نن درته دا حکم دی چې دا چاړه واخلو دغه بچی دی د مینا میدان کې قربان کا ابراهیم خلیل الله فور پاسی زت آواز کئی چی یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحک انظر ماذا ترا بچیا زد علالوم چاڑم استا پا مرے خدا سوجو کو فکر اوکا بچیا چالال دک ماو کنا نل پا خلیل پل امتحان لے کلار توی خلیلا اور تو دانگا خلیل اور تا دانگی کلار توی داخ پل ملک پریدا خار وطن پریدا خلیل وطن پریدی کلار تواز کئی چی دی بدبخت و کم بخت بادشاہ تا خزا پریدا نخپل خزا قربانی کئی ننور توی داخ پل زوان خزا او معشوم بچے دا پا خوش بیبان کے پریدا خلیلی پریدی ننور توی پا اغی نیاز بین بچی مارے چاڑ کی دو زما پلارے قربان کا
वो बच्चा सोचो का यौस खूब न्यू खान लालई अल्लाह वे नगट कुर्बानियों का ब्या खूब ने सनगान अलालई गयान अलालई गडानो बिजी अलालई अल्लाह वर्ते लूय कुर्बानियों का या अल्लाह सलूय कुर्बानियों कमा अल्लाह वर्ते ज़ुद जमा पहला कुर्बान का नन खलील बेदार या बुनैया ए बचुड़िया जुद पखूब के अलालो माँ अल्लाह मा तखूब की विच दाजुए दे जमा पलार कुर्बान और शहीद का नु बचे वायस्ता ख खदस्ता अलाल दे कमो कना जोय वर्त वही तो पलारे जद जोय माँ तो आमिरी जमामूर माँ तो हाकिमी जमहकूम माँ ए पलार सचस्ता खुखवी आगा जर उका असना अल्लाह दर न नाराज निशी व बचिया सना चिजस्ता पमरे बांध चाड़ के दम रात उन जाड़े लत रात उनवे बचिया मंडे उनके आगा जोय वर्त आवाज कई सतजदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन एप्लारमा अलाल का चारों पमरे के द अल्लाह रजावी नुज़बदरत इसम उनवे मौजमा द मरैन बसर बेलशी औ द अल्लाह लार की बकुर्बान शी वो प्लार शाबा जुर्म कुर्बानी का अल्लाह दन नाराज निशी जुर्म अलाल का इब्राहिम खलीलुल्लाह कोर तराजी आवाज कई चे ए बचिया बीबी हाजरी मुर्तदर आवाज का बीबी पमंड मंडराला चे ए खलील वाया ब्याद कम फरमान रोड़े दे वर्तवे ए बीबी दा अल्लाह हुक्म दे चे तजमा पलार के कुर्बानियों का नु बचे तवे मचे यो कुर्बानी को मां यो तरफ तरह सहरा वाला और ब्यास तरह लड़ा का मैना मैदान तजमा ची यो गड्ढा अल्लाह पलार की कुर्बान कमा जिब्रील अमीन तालावी द खलील दखले नो खतल च गड अलालो मा न जिब्रील अमीन इंतजार कवा औ तलान दे गोर च जमा खलील जमा पलार के गड कुर्बानी कई औ का नखपल बची कुर्बानी कई ते नंदारा तमाशा कवा खलील बचेर रवान को इस्माइल ज़बीहुल्लाह रुस्त दे उपलारे मख के दे रसे वर सरदा चाड़ो वर सरदा योजूर सादर वर सरदे पोगे छोले दे मख के दे और इस्माइल ज़बीहुल्लाह और पसे रवान दे सुवक्त मिना तरसी शैतान दा मखामख शो वक्त इस्माइला बेदार शपलार दे गड़ न अलालई जमाद इस्तासु पे खुदा बांधे कसम हुई दा चारी दी द पर रागस्तिदा चिस्ता द मरे न बसर बिल की औताब कुर्बानी की इस्माइल ज़बीहुल्लाह काने रवा गस्तो शैतान तरफ ते गुजार को और ते वेचे मखद तोरशा सचे अल्लाह जमा पलार तो हुक्म करवी ओ मगे हुक्म तज तैयार है मां बिया वर्त शैतान रागे आंतर दे पूरे च सो करते वर्त शैतान रागे इस्माइल ज़बीहुल्लाह जान उछड़ो पकाणो बांधिश अगर कानी विश्तल द अल्लाह खुशु तमाम हाजान तो वच हज ललाड़ है न इस्माइल ज़बीहुल्लाह शैतान विश्ते दे तासुबम पे शैतान बानी गुजार कवे नन हाजान खुस के अवलियान सके नबियान सके च मोहम्मद रसूलुल्लाह कहानी पे शैतान बांध गुजार कर और न में तना तमाम हाजान कहानी गुजारी और शैतान पे बांधी उली दाम याद और तस्करत हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह दा सो वक्त मैदान लड़ा गए औज़ ऐलान दे समलो वर्तवे बचे वाया उस दा अल्लाह हुक्म त गर्दन निहा दे औ कने जेवर तो वे प्लारा जमा पजल बाने यो सो खबरी दी आगा खबरी पूरा का नबिया जमा मरेदा स्ता चाड़दा तड़लु तम जरूरत रिश्ता दे प्लारा बगैर तड़लु ना बगैर दखल कोलु ना जमा मरे प्री कवच अल्लाह दर ना नाराज निशी
ओ बचवाया सामान दे दे वो प्यारा दारा तो आया चकल में हलाल के न जमा पविनु बांधे जमा कमिस उलाड़ा औ जमा मोर ले औसा जकच दा जमा गमूरवा चिपदी गुरुनु के माद पार मंडी वाली दी दर पदर गर्जे दलेदा फयबलग पे सर तोर सर गर्जे दलेदा नो ए प्यारा जमा कमिस बदन न उबासा औ जमा पविनु बांधे रंका जमा मोर ले औसा चे जमा मोर जमा प कमिस औ जमा पविन बांधे जुड़े खई औ आगा पे खपल तसली कया वो प्यारा दुआ में खबर दाना चे तब मात न गोरे जबतात न गोरम असन जमामिना स्ता पस्तरगु के मा तखकारशी उस्ता मिन जमा पस्तरगु के ता तखकारशी द जुई मिना प्लार तखकारशी औ द प्लार मिना जुई तखकारशी औ असन चे जमा प मरे द चाड़ इखी अप मजरा का गिउ अल्लाह रा न नाराज निशी नो प्यारा तब मात न गोरे जबता तन गोरम जुर्म कुर्बान का सटरा न बेल का सर्रा न कलम के चदा अल्लाह हुक्म के ताखीरा निशी वो अपना दरे में खबर दादा चिचाड़ खतेरा का असन चाड़ पसवी औ माँ चरत के लग जख्मी की ब्याह में न अलाले प्यारा असन चाड़ तीरन व्यो पदे हुक्म दा अल्लाह के ताखीरा निशी द्वाड़ू जानू सरदार था उमत द्वाड़ू जानू सरदार था आवाज कई खिताब कई बयान कई इजहार कई चे खलीलुल्लाह खपल जुई वागस्तो लान दे रा गुजार का नंद जंगल जनावर जाड़ी कबान जाड़ी आसमान के फरिश्तगान और मलैकान जाड़ी कायनात जाड़ी अल्लाह स्ता खलील दे स्ता जलीलुल कदर पैगंबर दे और नने पखपल जुबान दे चाड़े खिदा या लाते मुहाफिज नासिर तवर तपलाहवर कहते हैं नेकाबान शाह रब रहीम जिब्रील अमीन तवास कई चे जिब्रील अमीन लार शाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह तंदी के द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूर दे चढ़े तो वच गोर खबरदार हुसैन के कदे इस्माइल ज़बीहुल्लाह गुस लो नुताब पो और द दोजख के सती कमा खलीलुल्लाह चाड़े खिदा लांद जोर कई चढ़े तो वही वद खुदा बदबख्त है जमाजुई वले न पलाले और वले न प्रेके वर्तवे खलीला तच नमरूद और ता चूलवे योजल अल्लाह और तो हुए श खलील बन सेजे ते ओन सेजले माता अल्लाह हुक्म कई श गोरे खबरदार ज़बीहुल्लाह दन जख्मी नशी गने और के बदवा चोमा ज़बीहुल्लाह बांधे लगे आदि चाड़े खिदा बिया पिजोरा कई चाड़ो और तवास कई चवल्ला कबे जख्मी कमा चाड़े मकेल रो बगूला वो दखदे नेक बख्त जमाजुई वले न प्रे के वले न कुर्बानी के चाड़ो और तो गोया न दची व खलीला ताला द्रेजल उच तो जुई कुर्बान को अलाले का माता अल्लाह औ या जरा जले हुए च खबरदार गोर प्रेन के न संगस्ता मनम औ दाल्लाह ओन मनम जदाल्लाह मनम अल्लाह कबे आगे पूरे जख्मी कम च तरसो अल्लाह रात वेले नवी लान दिन और तज़ीवई चे अब जान पर मरे में चाड़ की दा अल्लाह और तो ये कुर्बानी कवा चढ़े तो ये गोरे खबरदार चे अल्लाह लो जख्मी दरन निशी जिब्रील अमीन ताला हुक्म कई माँ प जन्नतुन के सलूर जरा काला द्रे जरा काला दो जरा काला माँ द जन्नता वो खुद जन्नत प चमनो द जन्नत प उबो बांधे और पमे वो यो गढ़ साथ ले दे तमाम गढ़ के अडू के निश्तने टोल वो खवाल गदा टोल चर्बिदा और वो खदा दाग वो इख्तपाग प बदन वड़े निश्ता द जन्नत रेखम दे दाग पनुको के अडू की निश्ता दे अगर नुके द स्पिनो जरूदी द जन्नत स्पिन जर पके लगी दिली दी द गडूरी चकम खरीवी आगे खरो पजे बांधे अल्लाह प जन्नत के सरजर जनून करी दी आगे गडवा अखला चे न पके अडू किश्ता
نه په وړای شته دی د وړای په ځای په درې خم د جنت راختلی دي د ښکرو په ځای پکې د جنت ښکرې لګېدلې دي د نوکونو په ځای پکې الله سپین زر لګولی دي ای جبریل امینا لاړ شو هغه ګډورې واخله ذبیح الله په ځای کې ده اسماعیل ذبیح الله ته برته کا څه وخت چې قرباني وکړي نو بیا ورته ووایه چې وخلیله الله سلام لېږلی دی سلام نه بیا فرمایي چې وخلیله تا چې قرباني وکړله تا کور بیبي ته وایي چې ګډ حلالومه ته مې دروغجن نه کړلې نو دغه جنت نه مې درته ځکه ګډ درولېږه چې تا ویلي و ښځې ته چې زه بیبي ګډ قرباني کومه سوچو چې سنډا ناراضي اوخ ناراضي چیلی ناراضي نور ساروی ناراضي وجدار چې خلیل ویلو بچره سیر واخلا مور ته دی وای چې چاړه را واخلي زه یو قرباني کوم ګډ قرباني کوم نو الله زکه ګډ راولېګو چې ابراهيم خلیل الله دا ویلو چې ګډ قرباني کوم وخلیل بیا ورته وایا چې اے خلیل جلیل حکم فرمای چې دا ګډ قربان کا دا سدل کستا اسماعیل ذبیح الله قربان شو ما تدا په اسماعیل ذبیح الله منظور دی وخلیل استا بی سخت تیر کړی دی تام تکلیف تیر کړی دی استازم تکلیف تیر کړی دی وخلیل چې سو قربانی وکي ګډ نصر من وباسا هغه وړه ته نو اخلا حاجره ته وایا چې تدا وړه درې شلو تکړه یو تا دا قسم د کړی دی نو دا د جنت وړه دا دارې خم دی دا والا اورشا او دین یو مزیدار غوند شال جوړ کا دا استاد سرسور استاد سر صادر او پړون دی نو هغه وړه نه الله حکم کوي چې دینه د حاجره ځان له صادر جوړ کی وړه نه بی حاجره صادر جوړي وخلیلا دغه ګډوري چلال کی سرمنی وباسا دینه ځان له موسی له جوړ کا جان مال جوړ کا استاد وی الله بچ کو تا الله قوی کړلې الله امتحان کې پاس کړې نو داغي په شکرانه کې پدغه سرمن باندې چې تو دومره مهنت کو نو اوس پدغه سرمن سجدي لګاو ځالت جان ما جوړ کا خلیل بیا درته یو بل حکم دی چې دغه مازغه به واخلې د ګډوري زړه اینا اوسکي به واخلې ځان له بهرواته کې او په درې واړه کسا تو بیبي اسماعیل ذبیح الله په درې واړه کسا باندې وخوره ځکه ستاسو په باندې تکلیف تیر کو نو نن داغه تکلیف په بدله کې د جنت د ګډوري زړه اینا وخوره ستاسو زړه ته به خوشحالي راشي وخلیل غخلا بنو جرهم قبیله دا چار چاپیره مسکینان دی غریبان دی پاغي باندې تقسیم کا لگا لگا اویشا باقی ځان لسو اخلا اغه نره نره نلیکا او د خانه کا بینه چار چاپیره تو کا د برانه به مارغان راضی مارغان به پماړی شي مسکینان به پماړی شي فقیران به ماړی شي وخلیلا په خدای قسم دی الله ورته आवाज کوي وخلیلا دلته بکابه جوړیږي او کله چې کعبه جوړ شي نو دغه سلور واړه نو کې خپې واخلا د خانه کعبه په سلور ګټونو باندې